nami marekun kwenye Ishmael Morrison chega cho Eponyegba TV. Egba malafia le Supreme Court anya drop gan la Accra. Mi lafia le Western Togoland to penyaji. Egba oba Nova no one a final verdict concerning Epotukopo dokushi hoho. Eta mi lafia do tami na the court home de sha de ekejode. Miana nukola kwenya selao ne mianya akpena mi no Eponyegba TV pom our land our culture. I go never to call Marekun Koyenye Ishmael Morrison chega cho Eponyegba TV. Egba mi le nya drop gan le Accra le evugwa ma yo neighbor Supreme Court. Ta Western Togoland Togoland Prohibited Organization na opo enya le court a. Eta mi va fiaro ta mejibam nya se proceedings aka eji ndia enya yo amagan ogbo na mi akode vana mi na nukpala na mi ase mi akpo. Ta malafia kple efo deka efo yevuga ta techa gbe na mi nwie jole court home egba India ne mi ase ago togbi modogbe no yo akpe ma khogbe na ma dakpe na Eponyegba TV to eye ma dakpe na nukpola kple enuselawo kata ha egba yenye jinwo fe nkeke blavevo asheke le fe jinwo ewa fe akpeve blavevo atome yina mi va vono va ya onami nkeke be egba miava gake mafa manu veve ma mi va do nyidia ke onami nya be nkeke o de leji ke bohua gbe ke mi gatotro ga va ya iko ma egblo na mi o ke mi afa senya la onami nya be nkeke yeye ke wa dola na nya be ogble na yoko yo wa na mi nya ta mi o ha mi mo kpom be reyi ma avado ya nya nwi ke matengu agblo akpe. Okay, ne kwale ke situation o yimle nya ya jia ke Eponyegba to ore efia ore le interested le case yama eye nya ka gblo mo le chonchi yo to kuku de ma for now anya matengu agblo nya de ke akude akpamanchio la be enu ine le vonwa ya enya prohibited organization ya ifanya yewo chode nchinye ayi makebe esenyalawo wole enudɔ ngake fia wo fakpadzia bo chode le me kplo me chode le me wala nyema tengu agblɔ nya ɖeke atso akpamadzi ŋtsi o. Okay, akpe miawo va wo dɔ ke miagadogo